Kaunti-ini ya Kiambu, murugamiriri wa atumia Gathoni wa Mucomba ni atongoririe atumia gukunguira muthenya uyu na njira ya guthimo murimu wa mukingo na kansa, akiuga mirimu ino ni koretwo igicangira ikuo nyingi. Sisi tunashikana ili tupigane na yale madhara ambayo inafanya wamama wakose maisha bora. Oho Gathoni ni ahinyiriirie atumia gwithema na njukaniriro cia kimucie ari ta njira imwe ya gwithema na ikuo iria iraumana na njukaniriro ici. Nakuo kaunti-ini ya Nyeri, maundu mekuhanaga kiharo-ini gia Kaiafa kuria igongona ria gukunguira ngatha rigutabanitio ni gikundi gia Parastatal News kiria wira wakio ni kumurika uthii wa na mbere wa atumia. Atumia kaunti-ini ino makiurio gutuika itugi cia micii hari kurwa na njohi cia ibango na dawa cia kulevya. Serikali yetu kama vile mnajua iko mstari wa mbele kuona ya kwamba akina mama wamekuwa empowered kwa kila namna, kwa sababu kama vile mnajua akina mama ndio wameshikilia jamii. Na tukihukira kaunti ya Naikuru, anyititemi matiganite hamwe na ikundi cia gutetera atumia na unyitaniri wa thirikari ya kaunti ino nimatabanirie mambura ma mwanya na gukunguira muthenya ukiharo-ini gia Kimathi. Guku thirikari ya kaunti ino ikiranira gutigirira atumia ni mamukira kigina gia gutheremia miturire yao. Kaunti-ini ya Uasin Gishu, muikariri gite wa kigina gia bururi gia gukuria atumia Roslyn Kosgei na ugite ni mehaririirie kugacirithia miturire ya atumia kaunti-ini ino. It is important that the National Assembly may look into the act and may be able to amend for it to be able to for the people who have not been having active accounts to be able to access the fund. Nakuo kaunti-ini ya Mombatha, murugamiriri wa atumia wa kaunti ya Murang'a Sabina Chege na ugite ni mehaririirie hari gutigirira bururi ni wegwatira atongoria ingi atumia. Kugena kwa atumia gicigo-ini kia Ruiru ni makunguire muthenya uyu na njira ya kuhanda miti gicigirira-ini kia Rui rwa Githurai, makiuga wagi wa mbura umanite na utemi wa miti. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wanjiru wa Njuguna.